MEC Richard Tokbi Aphan Ke-Ongdung Armu Chetong Ponsi Deithor along Armu Chejeng pen Kedeng Ajai mek Karcho pon. Niphai Ingkoira Throk surhini ra Ingkoira heni Arni Deithor along MEC Richard Tokbi Aphan Kangthum Karne Asai Kedeng pon. Lasonsi Lakha Ingkoira Throk Duarbagori Constiteuncy Keparlo Deithor Police Station Angkang Amethang Ahem mate Deithor along warm welcome mate Kangthum Karne Asai Kedeng Ajai mek Kapeman pon. Lapen non Kevangji MEC Kilik Apor Ahut kacepate dun long Aphan pura BJP pen kacetoy dun Duarbagori Constiteuncy long pen puthot non ephong Karbiang lo Autonomous Council surhini ra Ingkoira hini aningkan MEC bang phong bong pen tiket kacepalong dun Kilik along BJP asong pen BJP a candidate puthot kacepalong dun thu Apor Deithor along Ongdung arada pen pinangan song claim dam rapet doan Chetong Ponsi bangso Asai Kedeng pon. Anparta bangso Karcho Lapen Kedeng Ajai mek Kapeman pon along bang pharon nerkep Armu sose Chetong pon. Lasonsi MEC Richard Tokbi Aphan Kangthum Karne Asai Kedeng pon thu Ahut Laban Ghat Assam Taradong entry tax get along pen dak Deithor an bite release tame Paman pon. Lapen bangso warm welcome Asai Kedeng Ajai mek Kapeman pon thu Ahut BJP Aphan ningka chethe dodunsi PHLC bokajan LA pen Besli langni sitame puthot BJP along bangsi chepa okdun. Anparta Congress asong pensita Gio Ponsi puthot BJP along chepa okdun. Lasonsi pinangan asong pen wangsi puthot BJP arat cari asong along chepa okdun rinti pen BJP Aphan RDP dun. Lapen bangso Kangthum Karne Asai Kedeng Ajai mek Kapeman along alhuyaman pen ka Chetong dun. Duarbagori BJP asong claim dam rapet kethe kiding atum Chetong dun. Duarbagori VDC Chairman Sar Koirong Phar Duarbagori Mondol Committee Meipu Sonaram Singnar Dulamara Town Chairman Mongol Singh Terang ex-VDC Chairman Har Singh Hanse IT Cell BJP Minority Convener Joshua Inti Deithori Lems Meipu Benson Inti Deithori Lems Konchun Bang Jiten Teron Deithor Municipal Board Meipu Jacob Tokbi Municipal Board Deithor Kache Singnar Pilapen Penangan Song Claim Dam Rapet Korte Injiratum Chetong du. Anparta bangso Kangthum Karne Asai Kedeng Ajai mek Kapeman pon mesen ing samjin pen pachun pon. Hanbo kapen Robinson Kiling inglong kiri abeta. Duarbagori Mongol and non police station I thought I really have thinking that that road Ongdung Ahut can see That is a Duarbagori Constituency loke 15,592 Ahut. So budang po madali ko ang baglong dun di ko sadali ni Chejeng. 15,000 constituency fully for the 12,000 was full. 12,000 constituency 7,500 about That is a sabista Muslim mate constituency ang bong pen. Long am sit di pilong di ko na ko sa ni. Ini long ko la chok hanse pachu po long ko la chok se ha. Mission na candidate constituency. Hari ko. Dr. Kilik leadership Keparlo alam. Kita Duarbagori long ke BJP tiket bangko dihan dulu lah. Soal apa medali bet ko so di long itu pelong lo lah. So kita kan begini. Bangko long pen Dali Lasonsi Cepalong Lakha ini Ramsi Akiro ke High Command Icung Gacing Hong Dr. Himanto Biswasama Chief Minister of Assam Icung BJP Presiden Babes Palita Icung Ahem ini Ketan Biak Koi Icung Aphan Kacing Hong Duarbagori Era Van Dieko Kacing Hong Kapen Dynamic Visionary Leader Alang Song Abang Pu Majok Kanilo Lakin Dr. Tuliram Rohang Atau Maju Zunir Joksi Itu Nili Ningkan Hong Bong Kejen Kedam Performance My Progress Report Atau Bersih Untuk Cima Kapen Pagisi Niphai Keparlo Jadi Akiro Pino That is a Duarbagori lo gako BJP pen tenglok party podo party phong benali lo na sidan ni ko so party lo na likti kuthe mat Hong Bong nalpete ko BJP pendensi call 2017 and Kanani MEC election silang MP election ke lake itu
quarter final itu hai itu forensik dia pakai lalu tak BJP sih hai Lapen itu kecing hon betul rumah mumi nak pasang MLA ya itu dah itu ni Kongres pensi tiket long lo MLA kami Amethang Ada leadership itu Niphai, leadership punya ketok cedona, apa dia ko siapa bangke, ni cuma bangke, Kongres along yang hele du setame, awar along bangke, Kongres akam ke klaim ke cepat duk, Apor ke cepat dampen, dat alih, cuma Central State Lapen da Council along setame, BJP yang semua awar along tu, Lasonsi, Kongres along ke dupen partek. Tak BJP along, bang pen BJP along, jerap tun pen, dokpik pola berkali, kontame, ke hai sir Richard Tokbi alang li imut leadership quality, nili temen ke dok pen, mati alang li panen ke cekhe pen itu sih, nidat ke join lo, ini Kongres pen, bang, sini tu, Tante la puson dolang, bor jok dia pernah por dolang pasti sedang bang kita itu. Dali macam tanya mah. Karena basing tinggi, Duarbagori biasa. Ben aku ke ping ni. Ini tu aku kan nanti. Kalang ni. Ini dah BJP no. Tak ke